Nongeye kubasuhuza njye ndi Furaj, iyi ni Furaj Top TV, tugiye kuganira kuri season ya gatatu ya Squid Game. Squid Game benshi barayizi, nta muntu utarayikunze. Nongeye kubabwira ko Squid Game igice cya gatatu giye hanze ku itariki 27. Reka turebere hamwe itangizwa kuri Netflix icyiciro cya gatatu kandi cya nyuma cy'iyi filime cyasohotse tariki ya 27 ku saa 6 z'ijoro. Umubare wa episode zizagaragara muri iyi season ya gatatu, episode zizasatira inkuru ya Seong Ji-hoon n'abandi mu mikino yaguka kandi ikomeye kurushaho. Ndababwira ko ibintu bigomba kuba ari uburyohe cyane. Mushishikarire kwirebera filime yaciye ibintu bigacika hirya no hino ku isi. Season ya gatatu ikomeza nyuma ya cliffhanger ya season ya kabiri. Ji-hoon arakomeza kurwana n'umutware w'imikino ari bita frontman ndetse no gushaka guhagarika urwo rubanza rw'umukino. Benshi mwarabye season ya kabiri mwabonye ko Ji-hoon arimo arahiga uburyo kiriya mikino yahagarara. Hari amaraso menshi, igitambo gikomeye Ji-hoon yitanga kugira ngo umwana azagire amahirwe guterura ibanga rya VIP ndetse na cameo ya Kate Blanchett nka recruiter wa Amerika. Byarangiye filime isozwa mu buryo bwa kataraboneka, ibikorwa birangira ariko hagumye ibibazo byinshi bitarakemuka byereka ko hashobora kubaho indi spin-off nko mu buryo bwa Amerika. Guhabwa amanota ku rubuga Rotten Tomatoes, season ya gatatu yahawe amanota 83%, naho Metacritic igaha 36%, generally favorable. Igikombe inshuro nyinshi zitandukanye, amazina ni 45 n'amadolari, miliyari 33 z'amadolari. Incamake twavuga season ya gatatu ariyo ya nyuma yasoze tariki 27 Kamena 2025, ifite episode 6, ikaba yaramaze kuvumbura byinshi harimo n'urupfu rukomeye, cameo itunguranye no gutegura inzira yo gukomeza umubano wa Squid Game Universe mu buryo bwa spin-off. Niba wibaza ibindi kuri iyi filime wanyarukira ku mashop acuruza filime ukazireba, cyangwa se ku ba DJs, ku ba disc banner hose. Squid Game irahari, mukomeze mwenjoyinge filime Squid Game. Ubu niyo iri guca impaka ahantu hose, mwakomeza muyireba. Njyewe na Furaj, ejo muri tariki 27 nibwo Squid Game yagiye hanze. So guys, mukomeze muyireba. Njye na Furaj, iyi ni Furaj Top TV. Ciao ciao.